Sanibonani futhi babukeli nabathandi bayo iWTV sesigoqa singahambi ngedwa bafethu ngihamba nayo itwin lami. Yindoda engazima ngofuna ukwazi ukuthi kanti ulikhuleni namhla uku itakuchazela le ndoda. Ngisho mina sihlanganisanga abantu, sahlanganisa idlozi kanenhliziyo zethu ziyahlangana. Ngisho bani nangashiyeni maluma Karabo udirile libunolo. Anje nasathi naso lesuthu siyangibamba mara ngiyasizama sona kera ura ibra KB remo khatso khoti yo ga double TV se akere ke rata titlitso go TV tso go intoile mara hona bothata se re kwala kere bra KB over to you to rete what you call it clarification ya Amaphondo lo hore dintho tsa mo high as long re dintshitse a di fail. Okay. All right, ngiyabonga prof. Of course, Mina, I get questions about Amaphondo. The most frequent question ukuthi ahlukana kanjani Amaphondo in terms of strength. So I think before we go to prices and whatever, let's just name the different Amaphondos and basically ukuthi ahlukana kanjani ngamandla. Okay, BraKB special asithi kunephondo le business. Iphondo eli strictly to business. So iphondo elinjalo libheke ibusiness kuyafana nethi ukuthi angisho sithi ngeke ngayichaza le ndaba nethi bantu bangizwa bangangizwisisi. Excuse kunephondo leli ngalikhiphe londile ngathi le phondo strictly to business. If umuntu sekathethe uhlophe athi no ayingifuna uplifta enye phondweni ngathi mina lelo phondo lelo mawusuka kuhlophe ungalingamela le phondo lelo bese uthatha uphakame uthatha ibusiness yakho to the next level because of uhlophe ukuthethe wakubeka kwenye level. So no prof angisafuna uhlophe manje sengifuna iphondo ngathi mina kunephondo la ka35 which is lelo li strictly kuphi business. So alingenelelane nokuthi uthi wena ngifuna ukwenza umchina ngifuna ukwenza ini libhekane kuphela nebusiness. So nomunye athi prof no man I don't believe egubhini sengaba nazi igubhu ngiright ngazo. So ngakha le phondo ine purpose uku upgrade and also nokuthi umuntu othi mina ngifuna iphondo because igubhu hayi ngisebenzisile manje angibona ngathi azingiphathi kahle ngathi bese ngiyayenza iphondo lilanywa noma mosuka kuhlophe bese uyakilo. So noma unganayo uhlophe uthi no man I just need a phondo uyakwazi ukulithola lelo uma une business. Okay. Bese kunephondo elikwazi ukukuphakamisa entweni zakho bra KB entweni zakho njani asithi nje umuntu wena uyaphila ekuphileni kwakho uphila so uthi no man prof ngine business but le business le ngiphinda ngenze ezinye izinto ngaphandle ngiphinda ngibambe lapha nalapha kuyaziwa umuntu ukuthi akabhekanga ibusiness kuphela kunezinye izinto azibhekile ngaphandle sengathi no let me build iphondo lika 60 le phondo leli libamba liyavikela leqishe liyaya kubani kugogo Hlophe liyavikela mangithi liyavikela liphinde futhi likumele. So what means uma umuntu afuna ukuza ku KB eza ngempi kufuna aqale ephondweni before afika ku KB angeke afike ku KB angakaqali kuphi ephondweni. Okay. And then the other and then bese kuba nalela 180 bra KB lela 180 ilele likwazi ukukhanda imali ebusinessini liphinde likhande futhi lona self ngaphansi se lenzani selenza ini lenza umsebenzi oyithuli lodwa liphinde futhi libuye ligcine livikele livale ukuthi nami njengoba ngila ukuzuma ukuthi iproperty yalomuntu asithi unama property ay100 unama truck una everything unani lifike lingamele yonke lemsebenzi yakho ubhizi ngapha wenzana namathende eikontiri ubhizi ngapha eEscom ubhizi kuphi ubhizi ngapha nama property ngapha nama bushari napha unani le phondo la 180 liyenza lo msebenzi ukuthi lithwala umthwalo wena self now ugcina uqashela abantu ukuthi bakusise mara lona lubamba lo msebenzi lilodwa. Okay. The master.
and then sesine master yakhona yokugcina lele ngithemina lephondo leli bafowethu ligila imkhuba yilela 200 umuntu uvela khiphe 100 lele lokugcina emaphondweni ami enginawo ngiye ngawa advertiser ngayenza yonke into noma ngawakhombisa namhla ngizokukhuluma nje ngawo ngoba mongaye ema video nama kudala uzolibona lele 35 engikhuluma ngalo uzolibona leli ngithi master lakhona yokugcina lele elangenza ukuthi namhlanje mina ngihambe ngesilwane osaziyo nawe usanda ukungena ngoba babuyile abantu babuya bathi Prof, we thank you, ngiyabonga. Khona nje ubaba ngeke ngimkhohle noma nasejudeni bra KB ovele wathi professor yabona mina manga lephondo lingahamba liyongidubulela noma liyohamba liyongisebenzela definitely sure Prof I will buy you a new car. Wathi iphupho lakho yini ngathi mangazibona ngihamba ngeViano athi okay mina ngeke ngisakuthengela iViano ngizokuthengela iViano exclusive uyayithola V300 exclusive, which means akusese V300 kuphela noma akusese iViano so says kwezinye igaba so nawe uyibonile iyagula leya moto so ngokusho njalo ngisho ukuthi bafowethu ingenxa yemsebenzi ephondo lika 200 lapho kusekugcineni bafowethu ezithwaleni maybe ngeke ngasho ngathi nginazo mara mase sikhuluma ngalela phondo lela kunabo baba nje babili angithi mina baba honest kimi namanje nje ngiyabonga bafowethu uyayazi lenhlekelele evele kaLekhuleni badlale irole labo baba babili laba bathi Prof umuntu wabantu bafikile lekhaya ngalosihlanu bangiqaka batshintsha izinto nje ngama last minutes ngabo 24 ngathuka so ngisho ukuthi bafowethu nginani ngishilo ngathi ngeke nginibize ngoba nathi anifuni magamini azwakale la endaweni ngoba daswa ngeke nizanifuni vele nokuvela but ngichaza ukuthi bra KB masikhuluma lapho sikhuluma ngamandla yokugcina nokuthi uma umuntu othi professor I'm so tired in poverty. Okay. All right. So our prices no. Yeah, as machine, yeah. There's only one problem any pick up in this whole explanation Amaphondo. You don't mention ukukhuphuka komuntu ukuthi apart from whatever gahle the way ngaze ngakhona bangangibuza ukuthi ngaze kanje lento le the biggest thing it does is to actually move you from A to B. Umsebenzi ukukhuphuka. Yes. And it has a certain way sebenza ngayo. So that you didn't mention. Number two, you didn't mention ukuthi kunani ngaphakathi kwelephondo le ukuthi ukhuphuke ube protected and whatever. Ngiyabona uyikhuluma lento le is it because awufuna ukuyikhuluma usaba ukuyikhuluma or what's the story? Are you prepared to tell abantu ukuthi like what's inside? Ukuthi tell us the ingredients like you remember this le phondo ngikhuluma ngalo bra KB ile phondo engathi mina kunezinto ezi5 so mangithi mina izinto ezi5 kule phondo lelo yizo lezo zinto lezo so ngeke ngisazichaza ukuthi kanjani elinye linezinto zalo bafowethu musani ufuna ukwazi ukuthi kunani esilonge kungafi umuntu mina ngithi amen esilonge umuntu aphumelela kungafi lapha phela asibulali umuntu ene lapha futhi asina sacrifice isacrifice yenza la endumbeni yenzwa yimi so ngiyacela bra KB I know ukuthi nizobuza but bafowethu cha le bazobuza no bra KB batshela ukuthi lele sikhuluma ngalo nezinto ezi5 so njengoba lezinto ezi5 zaziwa uProf kunesipoko kunani ngeke ngisho kangako noma ngijule kangako ngisho kungako ukuthi bafowethu kujulile and ekujuleni kwako konke kunento ezinye okumele uzikhulume public kunezinye izinto ongamelanga uzikhulume public ngoba ungagcina so ubosha izandla nezinyawo so angeke ngiyikhulume leyo. Okay. All right. Nimzwile uProf akhuluma ngamaphondo ukuthi asasekhona and people hopefully now have a clear picture of which one is which nama prices nani. Ngicela nifonele uProf watch this video over and over again and nimbuze ukuthi what's the price and all the other questions that you might have. I might be able to answer one or two questions but yeah other than that Prof siyabonga, thanks for hosting me today.